Kuyinto ezinjalo sibe nethuba la sihlala khona nabalaphi bendabuko sikwazi ukubheka ngezinye zezinto isicabanga sibalekile ukuthi sikhulume ngazo sikwazi ukuthi silekelele. Namhlanje sithanda sithole umelaphi wendabuko Mkhulu Simo-seZulu walapha ke kwanongoma eKZN naye sibena namhlanje ukuhleza kuyena. Mkhulu kunjani? Siyaphila mkhulu njani? Kuyinto eziyaphila. Sikwazi ukuthuba ukuthi sikwazi ukuthi sixoxe nawe uhlale phansi. Bengifuna la sibheke kafushane yabo ngaloko kunanasa idaba lomsamo. Sebaningi abakhuluma ngomsamo. Nathi namhla siyabheka idaba lomsamo. Uzwa your own view, your own take edaba lomsamo yabo. Ngifuna la sibheke mhlawumbe siqalise yini umsamo sikhulume ngalo uqala. Masikhuluma ngomsamo pastor weningi siyabonga kuba sekhaya nokusamukela la ekhaya. Masikhuluma ngomsamo sikhuluma ngomsebenzi ojulile wasekhaya okuyiyona oyisisekelo sekhaya lapho sibala khona abantu abangasekho sebedlula kusukela ethongweni kuze kufike ebudlozini bekhaya. Umsamo kuyisisekelo somuntu ophilayo emhlabeni esekelwe yilaba sebeyadlula kusukela kumqalo wesibongo kuze kufike kwabaphilayo. So kuyenzeka ke umsamo thiwe ufuna ukugezwa nanga umuntu uyahlola athi umsamo wakho awugeziwe, umsamo wakho abantu abadala bekho. So umsamo yiwo lokho usuke ebona le foundation lesisekelo sekhaya singamile kahle. So kuzodingeka ukugeza umsamo yini le engawungcolisa umsamo? Kuningi okungcolisayo. Number 1 nje abantu abadala bezwani ukuthi makuhlelwe ekhaya kube khona umsindo nenhlamba. Abantu abaphila la ekhaya sebeyathukana bayanukana abasezwani. Lokho kuyawungcolisa umsamo kukodwa. Okudingeka ukuthi lapho isisombululo babuye bahlale phansi bahlambuluke kwenziwe inhlambuluko bageze ngoba sebengcolise ithonga ngalezi inhlamba sebeyithukela ekhaya. Okay. Yoko ubekisa omunye nje owethu umsamo ungcolile kodwa asasithukana. Sikhona ezinye izindlela ngaphandle ukuthi besithukana ngoba ungcolisa. Kuningi okwesibili ngaba yikho ukuthi kwenzeke kube ubuthakathi. Kuyawungcolisa umsamo ubuthakathi. Uthothi la ekhaya sokuvuswe umuntu ethuneni wafakwa la ekhaya. Lo muntu la ekhaya usephenduka sokunespoki la ekhaya. Labantu abadala bala ekhaya sebeyangcola ngokuthi sokuvuswe lo yamuntu ongesiwa la ekhaya wangena la ekhaya. Uma futhi kudlula ukukuphazamisa kudlula umuntu noma ilunga lomndeni bese kungagezwa kuyawungcolisa umsamo. So ngoba lethunzi lokhu lihleli thothi la ekhaya futhi kuyenza kunezingane zamantombazane iphuphunyelwe isisu naba abafana bese kungalungiswa kungagezwa. Lokho kuyawungcolisa umsamo ngoba lengane ephuphumile iyohlala kulezi azalukazi la ekhaya ihlali nethunzi. Uyafika umuntu siyahlolathi umuntu ngizohlola kubonakala ukuthi kunethunzi elikwembethe. Lethunzi elihambe laze langcolisa nomsamo wokuthi waphuphunyelwa isisu awangageza. Ngaleyo ndlela umsamo uyangcola. So usho ngamanye amazwi in short lesisithula lodaba nokwenza abortion laba abenza abortion continuously awungcolisa umsamo kakhulu kubi ngoba lelo point othintayo nohulumeni wakithi wakubeka kwabasemthethweni kanti leyo nto thina abantu
thina abantu abamnyama ngokosiko impilo lethu akusivumeli ukuthi kwenziwe ama-abortion. Lokho kukubulala ngoba uma uyenzile kuyicala kwabadala. Kuhlukene ukuphuphuma nokukhipha isisu, nendlela zokwelapha nokugeza ayifani. Ukugeza umuntu ophuphunyelwe isisu nomuntu okhiphe isisu. So bese libheke Kubalulekile ukuthi umelaphi abe khona ngesikhathi sokulungiswa komsamo. Thina lapha ekhaya esigodlweni kwaZondabathakathi asikuthatha umuntu mayizothi kuthiwe umsamo wasekhaya ungcolile ufuna ukugezwa. Ucela ukuthi ngiyolungisa umsamo. Sihlala phansi sikuhlole kuze ngazi ukuthi lo msamo kuzungcole kusukaphi, wangcolisa kanjani ukuze ungcole. Umelaphi, isizathu sokuthi umelaphi ufuna labe khona mangeniswa abadala noma kugeza umsamo, ulwazi alusekho kithina abantu ngoba sokwakhona ifashion yokuphila engathi amasiko nesintu kubukelwa phansi, kwahamba kwalahleka ulwazi. Uma umuntu esefikile bese ngithi hamba uyobangenisa, lo muntu akazi funa aqala enzini, hamba uyobageza, akazi ukuthi ufuna aqala enzini. Ukuba khona kwami ukwenza sure ukuthi umsebenzi wonke wenzeka ngendlela yini, hayi ngoba ngizobiza idlozi la khona, kodwa ngizobheka noma ngizocoordinate uhlelo lokubangenisa noma lokugeza. Kodwa futhi uma usathinta la leyo yogeza kwamathongo, ngoba vele awukwazi ukusigeza ungcolile ngoba ufuna ukuthi umuntu ogezwa uclean ohlambulukile. So ukuthi ngeke umuntu athambe uphinde uyosigeza wena kanti vele wena ungcolile ufuna uclean ngoba biblically even uNkulunkulu meka yalela ukugezwa abantu mabeshonela ngathi ohlambulukile kini ngena kozobe sethatha amanzi uwahlanganise ezweni ukuthi enitheleni neningcolile. Awukwazi ungcolile ngoba ungcolile yonke into ethinta iyangcola ngoba ungcolile wena. So ufuna kuze umuntu ohlambulukile ayibona kanti nenyanga ize lapha kwayona so futhi kubalulekile ukuthi kube nomunye umuntu vele olokhuzana. Okay, no siyabonga lapho. Kodwa ke yini mhlawumbe umuntu ofuna ayenze lofuna ukugeza umsamo ukuthi kube khona umelaphi noma kunezinye futhi izinto ofuna aphinde ayilungise yena noma mase kukhona wena njengomelaphi wena uzothatha over noma kukhona nayo ofuna ayilungise ngakubo? Yebo, ziba khona. Lokho kuyavela ngeenhlolo nangesimo nosiko lalowo muzi ukuthi bona omkhulu babo babenza kanjani, nenhlolo ziyakuveza ukuthi la ekhaya simisa kanje, idlozi lithethwa kanje. Kwesinye isikhathi nosuku lubalekile nesikhathi ngoba uthothi la ekhaya omkhulu bakhona babe uthinta umsamo ngesabatha, abanye babengasabathi. So kuzophambana uma kuzothi ngesabatha babengathintwa abadala la ekhaya, umsebenzi imbizi iphuma ngesonto ngo-12, thina sibanyakazise ngolesine, ngolesihlanu, ngo-4 noma ekuseni. So futhi yonke into kubalulekile ukuthi ayiqala ihlolele ukuthi ufuna ihambise kanjani sizohamba kahle, hayi ukuthi siyenze ngokolwazi sinayo ukuthi ayagezwa, kodwa sibheke ukuthi kuthiwani. Nakhona egezi noma emthini bahlambululayo kuhle ukuhlola deep ngoba ikhona eminye imizi uthothi imithi amathonga akhona wayemkeli, kodwa nje uma kusetshenziswa igezo ezithile
uthola ukuthi kuyenzeka ukuthi lo mndeni unalo ulwazi lokuthi la ekhaya makuthinta umsamo nazi izinto ezithintwayo fune baliveze lelo lwazi kumelaphi ukuthi cha la ekhaya fana noma kubethelwa uthothi inyanga abazi ukuthi nje obihlanganisa imithi yokubethela yini le ihlanganisa lapha engezukuzwana namathonga la ekhaya ethi angabethela aphuma amathonga kusale lokho abebethela ngakho. So you should imagine transparency ibalekile nakho lapho. Yeah. So uma usugeze umsamo sibona ngathi umsamo usugezekile phela. Umehluko ufuna ubonakale ngalo lelo langa lomsebenzi. Zikhona inkomba ukuthi makwenza umsebenzi la ekhaya sibone ezinye ziyavela ngezilwane ejwayelekile ikhomba ubudlozi. Khona lapho makuhamba isikhathi no isikhathi eside ufune kubonakale kuvuleka inhlanhla la ekhaya. Ngalo lolo suku ufune kuzwakale emaphusheni kubantu bala ekhaya bafike ogogo bafike omkhulu avuka umunye ekseni athi ngiphuphile uthothi la ekhaya bengasekho ophuphayo ama sign lawo noma zinkomba ezikhomba ukuthi bagezekile noma bawemukele umsebenzi. So asiphethe ngalo ukuthi abantu bangakwethemba ekutheni bangakwazi ukubagezela umsamo bafakele ubalandele abantu abadala bafena ekhaya kakhulu pastor weningi ngoba nama ngikwenza ngomqondo wami ngikhuleke emakhehleni nezalukazi engembethe ukuthi ziveze ukuthi akwenziwe kanjani lokho ngilandele lapho angisebenzisa ulwazi i-general knowledge ukuthi kuye kwenziwe kanje kuhle ukulalela ingakho ngithe kuqala kakhulu enhlolweni. No siyabonga ke inombolo izoba khona ukwazi ukuthi umthindi omkhulu uma ufuna ulwazi olwenziwe ngokugeza komsamo noma ufuna nje wena ukuthi wako umsamo bawuyakazi siyabonga kakhulu.